Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay, pangaldawan, ngamawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga raw baka. Idirabi ay, nagsidatay ti tuyaw. Itay bigat tuyo manan. Sa ita tuyo manan. Ay, unayan ti kastoy abia. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka day. Sana palay, no ited na, inka gumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano in kalangan iya tersina da Jewel, ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sa anak agumatang barok. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlang. Apaman nga itad at itangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo Ngam pangasyaw, saan ko mga agbayag ti utang niya, wine? Wun, bayadan mi matla adagaws. Mabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Imutang ni Nanaro na iti karne ko na. May itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang arudan kan ka. Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Amo mat anagrigat asingirin dagi di atat tao, ha? Inka rin naman abayadan naman la adagos. Oho, mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan, saan mo ida apapautangan? Pangaasim ha? Ay na tata, pasensya kay lakuman. Jak pa'y lama itititangdan nyo ita. Tani na delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan Anya nga road. Di kay madanagan tata. Apaman ama kay pawit nila kay ko. Ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan Awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak tata. Nanang, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod anak ko? Inawagak itay ngam ko na namatasan kano pa'y ang makapanaw iti trabaho na. Ada kano isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, jak pa'y maitititangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Uwan nga rod nanang, awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Imaya, kaputa, umay ko ibaga ano mabalain. Kahit saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan nyo adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka badanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare. Anyat gatangam. Ay kwa, sana ka gumatang mare. Anya ngay nga rod. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay ngamin ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ala, ikan kamare. Ngamne, pangaasim ta bayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan ko mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamutin ni Elena titangdan ko nagkaalay iti pagbasuraan da.
Tapno mabayada kon dya utang taakar na ititersay na da jewel kanina. Ay, wad nga ron lakay. Ay, Ang mga nuan yan tumanon, ti agkakadakas nga ibaga dagi dyan nga ag-asawa, narigataan. nagapuak ijay itay bigat. Napanak nakisarita nga makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldangon tinapalabas? Ngam apay ngay, awan matan ni tataramon nga umay agbayad. Saan da pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan, ngam aging gaita, awan matan. Ay, una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita ama, nagrigat da singiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damit na nagbayad. Ala, bayam. Siyak to ti mapan agsingir iyay balayda. Anya ngay, manon nga daw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka Nina. Awan pa ti kwarta may. Anya ngay, dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kay ton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutundak dagi jay nga agasawa. Apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro dayta imot mo papel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Ha? Bareng agbayad dan. Ay, wan. Gusto dayta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Oy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie? Adda ka din inanang mo ija balayo? Adda? Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Wan, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakan ka, ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng ti utang nyo di store da Nina. Ay, unay mo ni Marinena. Kaslay tarayak mat di utang ko. Hindi kayo utangan inton sa marano. Amangan mo i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron. Mapanak man ijay da tatamaramon. Ha? Inakita titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko ijay store. Umay kuman itad titangdan nyo, tataramon. Oh, adtoy oh. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti terse na da jewel kanina. Ha? Da ito lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsingir. Hanggang di mi naitid at awang kwarta, may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay, katwan na. Tapno agbayad dan. Kat si kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kayat ang mainayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Adtoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti day ngay naramid ni Nena. Basit agatad. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Huwag nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayada madagos. Ganyan. Agpautang pa lang ron, no kasya ti aramidin na. Bye-bye ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramidon.
Talaga gayam nga impos mo, dagiti nagan may nakautang ka na. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, wala yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatek tinaga nyo iti Facebook. Nagbasita nagatad, gamkas jay ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan nanang? Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Diyak kayatan ti mapan gumatang iji terse na damari nena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala nanang. Nasaysayat pa'y. Mustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Wen nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka ket asidaglang matitersay na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Aya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatin ti mapan gumatang ijay isturdanina. ha. Masair la ang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda ng asawa. Ay na nagbangsitan dagiti karga ti ref, bakit? Nag-expire sa amatan dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo madlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tersina. Ha? Bakit? Saan na saya ati inaramid mo apan nangipos mo iti Facebook itinagan dagiti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita, nadadahil amin alako ta. An-muntang ida kita, dakilalugi Wan nga rod lakay. Gusto ka. Saan anasaya at jenaramid ko? Naamiris ko matlaang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit, awan ko matinadadaal alako ta. Ken, mapalpalabas ko pa, dananarona. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi naramid mo. Ni, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka ti igit ti kalsada ngagpupur. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire alako mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok ana pasakitak tirik nayo, gapo iti naramid ko. Ha? Gapo iti panangipost ko kadagiti nagnaga nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipatan mo na ijay mare. Kat pasensya mo't no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak anasakita nakiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipata kon, tanaka-amiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang kaw. Kat pasensya ka mutan no saan kami agim matgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyang manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha? Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan Tapno addamat la pag-purchase ko itilako.
Nuawanan ti karubam, di mo pagsasawan. Tama nga ni sudan to ti asitkam, nusikanto ti agkasapulan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.